We are almost done covering the elements of the personal lifestyle system. Nous couvrons resources and context. Now, on to the last element, actions. Action. Action nou yo kreye infrastructure mode vie nou. Changement la nan yo kreye changement direct dans mode vie. So, what are they? Your habits. Habitude. Do you sleep late? Est-ce que vous dormez tard? Do you do your hair every day? Est-ce que vous peignez tête chaque jour? Your behaviors. Comportement. Est-ce que vous aimez dépenser? Aimez dormir? Est-ce que vous toujours dans un point pour contrôle? Your routines. Routine. Tankou. Wake up, shower, eat, go to work, and repeat. Série bagay ou fait. Your decisions and choices. Décision avec choix. À qui pas tout servi? Est-ce que vous mangez des plus ou bien vous faites manger la caille? Your experiences. Qualité expérience ou choisi fait. Tant que à étudier dans l'autre pays ou bien soit fait comme passe-temps. If you want to see the kind of lifestyle you have, c'est dans action wap wè ça. Parce que your actions demonstrate your lifestyle. C'est yo qui exprime mode vie. We have covered the 3 elements that make up your personal lifestyle system: resources, context, and actions. Next, nous allons regarder qui jan 3 groupes éléments sa yo agi ensemble. Je suis content pour arriver dans point ça avec quoi. We covered that personal lifestyle is the way you live your life. We understand that it's a system qui gagne éléments qui connectés qui travaillent ensemble. And we covered the 3 elements qui make up ou bien qui composent système là. Resources, context, and actions. Now, we are going to look at the connections. Qui jan yo connecté et qui jan yo travaillent ensemble. N'a fait ça à travers une histoire. Histoire pas une traduction, mais il y a une explication pour aider au suivre. Les wap vivre dans un nouveau pays, ou ka senti ou perdu. Langue différent, moun yo différent, et pour réussir, faut adapter. C'est exactement ça qui arrive Paul. Paul is 26 years old. 10 months ago, he left Haiti and moved to the United States. He had big dreams, better opportunities, a better job, and a better life. Paul te gen tanwe tout sa l pral fè États-Unis. Mais bagay yo pat facile jan dépenser. Paul works a full-time job at a warehouse. The job pays his bills, but he doesn't like it. He knows that if he learns English, he can find something better. But there's a problem. Paul pa gen apil tan. After working all day, Paul comes home exhausted, fatigué en pile. He wants to learn English, but every evening when he gets home, he doesn't do that. He tells himself, ma fè lime. But tomorrow never comes. Jour après jour. Instead of studying, Paul spends his free time scrolling on social media. He watches funny videos on TikTok, chats with his friends, and listens to music. Every night, he thinks, m'ta fonti étudier oui, même trop fatigué. Bon fonti relax pour un moment. Il est temps passé, 2 heures temps passé, l'elle gade, il est pour le dormir. Chaque jour, c'est comme ça. On campe là pour nous faire une première analyse, relation entre éléments. Qui action Paul, habitude li, routine li, et la prière. Nous même dit, c'est al travail, tourner la caille et puis relax. Li choisi, rester sur TikTok, parler avec amis ou bien coucher temps pour étudier. Donc, jour après jour, il toujours le même contexte là. Il va parler anglais et la font travail li pas aimer. Et à cause de utiliser temps libre, attention et énergie pour faire l'autre bagaille qui est apprendre anglais, il pas développer ressources anglaises qui te ka aider à changer contexte li. Là, nous action nous ka déterminer
ki sityasyon nap viv, konteks nou, ak ki resous ki disponib pou nou. Nou ka wè tou jan resous influense aksyon ak konteks. An kontinye ak histwa. Environnement Paul pa edel, paske la pou nan an konteks kote, almost everyone speaks Haitian Creole. He doesn't need English to communicate. His friends and family also speak Creole, so he doesn't practice English with them. And when he goes on social media, he mainly views Haitian Creole content. Un pil immigrant fait face ak challenge ou soit difficulté sa. Même si yam viv nan yon English-speaking country, nan pays pale anglais, environnement yo ka bay yo chance pou yo fè pratik. Paul wants to change his life, but his environment is keeping him stuck. La nou wè jan context influence resources and actions. A cause context li, Paul pa naturelman jwen opotunite pou l'fè pratik, ki tap yon resous pou l'apren anglais. Yon apremidi, pendant Paul sou TikTok, li tombe si yon video English with Fefe. Nan video a, Fefe di, if you scroll on social media for 1 hour a day, that's 30 hours a month. What if you used 15 minutes of that time every day to learn something new? Paul voyaje li gade le a. Li remake l gen inetan depi lan lin pa regle anye. For the first time, he asked himself, esi m pa bezwen yon gros chanjman? Esi m komanse tout piti? Esi m apren yon phrase pa jou? That night, he watches a 5-minute English video. It's a small step, but it's a step in the right direction. Nan deme, Paul fè men bagay la, epi sa tou kontinye kon sa. Every night, just for 15 minutes, Paul practices English. Sometimes he watches a video, and other times he repeats English phrases out loud. At first, it doesn't seem like much. Au commencement, li pa paret gwo bagay. But then, something changes. Gen de jou, Paul fè mèm 17 ans ap apren san pa ran li kont. La, nou ka di nou wè jan aksyon influence aksyon. On gren desisyon Paul pran pou la apren an ti anglais pa jou epi li adapte komportman. Li kontinye jiska ske li mèm augmente aksyon. Valet tan li pase ap apren. After 2 weeks, he realizes he understands more words. After 1 month, he starts speaking simple sentences. After 2 months, he feels more confident. He even looks for opportunities to practice English at work. Li met kol de yo, li eseye fè plus interaksyon ak moun nan travay yo li konen ki pale anglais. Lèl soti, tan kou lèl la market, mèm si ba bezwen ed, l'alman de moun ed, jis pou l'kapab fon ti pratik anglais ak moun yo. En plus, li mèm mande yo nan san men yo fè 15 minute pratik avèl chak jou. Paul still works the same job. He still comes home tired. But now he has a new habit. A habit that is slowly changing his future. One day, he sees a job opening for a better position. The company requires basic English skills, but the job will give him more opportunities to practice English, to earn more money, and to be more flexible with his schedule. Before, Paul wouldn't have applied, but now he thinks, maybe I can do it. He applies, he gets an interview, and to his surprise, he gets the job. La nou wè jan resous influence resous. Poutet Paul komanse itilize resous li yo avèk intensyon, tan l'atensyon, l'enerji, l'moun li genyen. Resous anglèl augmente, ki tou augmente konfianse nan tèt li ki son lot resous. Sa edem pase interview pou yon lot travay ki son resous tou. Nou ka wè tou jan konteks influence konteks. Anvan sa, konteks Paul sete li tro fatigye pou la apren. Mais lèl komanse chanje konteks li, bay tèt li yon lot histwa. E si m apren pou 15 minutes chak jou lè men so travay. E pi, li komanse wè chanjman. On ti chanjman kon sa,
fait une grosse différence dans les circonstances la vivre. Histoire Paul montre nous qui Jean trois éléments ça yo communiquer. Ressource avec ressource, contexte avec contexte, action avec action. Et yo agit avec une l'autre. Ressource agit sur contexte avec action. Contexte agit sur ressource avec action. Et action agit sur ressource avec contexte. Te gen plusieurs exemples d'interaction ça yo dans l'histoire Paul là. Gardez pour vous qui l'autre connexion ou qu'a fait entre éléments yo. Leçon qui est important pour nous tirer c'est your lifestyle doesn't change overnight. Lira pour dormir ou lever et puis mon vie ou changer. Faut avoir un gros événement qui change le contexte ou pour ça privé. Puis souvent, your lifestyle changes with small consistent actions. If you want to improve your English or any part of your life, just start, even if you start small. What is one small action you can take today to improve your English or your lifestyle?